ovako gledat, onda gledam u nebo. Dakle, kod otiš nekog u svijetu, sad ja tebe recimo tako pravim. Sada njega snimam. Sad tako ti mene snimaš, sad stani negdje. Tako, daj malo. Više u jednom pravcu. Ovo je njom previše. Sata od tih, recimo 10 minuta će ti možda biti 2-3 minute. dovoljno. Nema to veze s kamerom, to zato ti ne znaš snimati. Znate, malo, ovdje na pravac tamo, snimi kako.